Horas Madhita, pemirsa Palito News, Sibiru dari Dolok Permahanan. Di Bagasatikon kita jelajah wisata keturunan Opu Buturaja Mersada na adong di Dolok Permahanan sekitarna. Peparan ni opung nami Opung Buturaja adong do opat ima na anak pertama Opung Panaritar, si nomor 2 Opung nami Mangabahan, si nomor 3 Opung nami Opung Jebar, si nomor 45 Opung nami Batu Nagodang. Di liputan ni video on naik patpon nami masong jelajah manang na wisata tradisi di desa atau tradisi Mangarihiti. Biasanya talay maun habis Jumat Agung manang hari Paskah, Mangarihiti udayan ni opita na perjolo bialak Tuhan. Jadi di video on tawado jelajah pinopar ni Opung Naupati, jelajah wisata Mangarihiti. Alan di kita sudah pinopar ni Opung Buturaja narong dibuat pertibion khusus nama nasi Dolok Permahanan. Asa ta subscribe, ta like, ta komen. Dan itu perkembangan ni channel ta ima Palito News Sibiru. Sian poparan ni Oputa Opu Buturaja Dolok Permahanan. Alan untuk kamu ma tontok kamu ma video on molo tupe on dadan nami nalao paso bulungu muna aka abang Opung na buru iboroniba bere niba pahopun niba apaladu tahe pinopar ni Opung Naupati na di 2 perserahan nak penang di Bonapasuri songonom majo cara nami binalao pasobo sihol di pinopar ni Opung Naupati. Ada nih Horas Mahita na di Pangaratuan, Horas Mahita nang di Bonapasuri Butima. Mohon di like, subscribe, komen dan share. Terima kasih. Wah, weh, masa nih kami kini nang? Perjuda bisa tuh mana? Iyo, ale Opung nami do tongon. Na persuja kali. Enggak di no. Enggak di no. Arang manuhor do ba? Ang ilang laki ilang go kita nona. Oh nanggo do. Makai perjamuan. Digijang na ida. Kenapa lagi timbul? Dia taban pung ni seron. Nami lupa. Ay si warra. Oputan. Halo. Oh, Mana ada? do pinopar te. Jedo taban pung sion. Boleh do taban pung sion. Pangabahan. Mangabahan. Ditaruh na pe. Arti persediaan mo na te. Oh. Saru pada pukda. Opung na pidak kota dia. Pada deh. Oh iya ada mak indang udah di sana. Dapat do bah. Ini dia udah. Cemburu dia. Oh sini udah. Oh. Oh, itu boleh ya. Sa viral gitu. Pula soal perseribuan oleh. Oh, Perseribuan. perseribu dengar om. Doh, perseribuan itu. Perlima ribu ada loh. Perseribuan apa leh? Mula-mula dah. Paro. Oh iya, apa do pusitan ate? Nomor tindro do putar do opu opu purnama. Tahu. Udah. Ada matu di situ. Oh, di nomor 3. Dia meh, oh nomor 3 Oh, sini. doh tok ni aja nek kernes modal. Are pe do Si Roman dak siah di. Si Oh si Darton. Oh.
Mana tidur sama sone teh. Alak ni masak kang to. Akan hari-hari bilisahan. Jada. Hmm. Alak ni masak kang kan maksudnya. Hmm. Ba oma. Ulo kumabi, Oh. Biring masih kecil, ulo biring mak. Berarti oma siaka panarita siaka sa tebak nanti. Kang harus penarita. Artinya pinapar nama maksud tuh. Penarita tertiga kan wangi, siapa penarita? Aleh siatung kasih budi. Itu Siris. Matang ini maksud tuh. Baru. Oh itu. Akan nama buat tahatane do awas sarungan nahana. Sarung hata-hata anak. Asa di orang atau so. Itu dah. Betongon. Tradisi. Oke. Oke, mantap udah.
mabuk tuh. Tapi Oh loh, tak pas sudah lah. kenapa tidak? Tak pas tarik sih. Lapik tu masa pasir. Kan gua lapik.